Ayi le ndaba ingikhumbuza abantwana baka-Israyeli bafana. Le nyama le yanda usuku nosuku. Solo ngayiqala so kamfundisi umlungwane ayipheli le nyama le. Ngiyayosa, ngiyenza ukhari, ngithi ngibuya ayipheli inyama evele ezulwini bafethu. Ayabona mfethu inyama bafethu solo uyabona kuzobe namhlanje. I've never bought groceries yabo. Ngathenga nje back then ngathenga into yokwenza like this yabo, into yokwenza uphuthu. Then after that ngidla inyama engayiphiwe ezulwini and ayipheli mfethu. Hayibo ayipheli sekuze kuyophela inyanga manje le nyama ilobe ayi madoda.